Kanya Bay Rongalong KSA HDP branch lapen Dilai Police VDC atum chingrum Siraki kichoke ong parpik lapen arta kawepen pinan ke doke ong apu thak chirok to kamai kang nipon ni phaikia barni chitia chiklo inquiry resi Borjan constituency ke parlo HDP number 1 Kanya Bay Upper Dilai LP School along por phaikre sia pormalom Karbi Student Association HDP branch committee Lamding Road aro lapen Dilai Police Upper Dilai Village Defense Committee VDC atum chelang Siraki kicho ke bat pig lapen arta ka wepen pinan ke doke ong apu thak rong rup kipa clergy aphan rong asar lapen SGB Dorsing Bay rong troxy rong asar lapen rada tum chingrum pen non lom ove kimia tum aphan raki pen arta ka we pinan ke dopen kachere nangji mate kachepa hello nangji aphan me ingni ponlo labang so mai long mai chepa hem phupon Thomas Bay KSA HDP branch committee mai phu Alohisar Puaman penang chetong dun Dilai Police Station along OC Nitul Soikia lapen Dilai Police Station along VDC Committee tim adun thu phapang jang pen KSA Bokojan District Committee benchun bang disoitoron adun thu mai phu sarmen tiso lapen KSA inglong pho Bokojan Regional Committee chun bang nobin rong pi tame chetong dun Dilai Police OC Nitul Soikia pen tame pinangan raki pen ko an kachiri nangji lapen ko an kana hok aputhak maya long than ponlo lapen 24 hours tam mejong sirong along raki ki joratum theklong putinang birtanon putaning jepon lapen desoitoron KSA Bokojan District Committee chun bang hin pen tame pinang an raki ki chopen kachiri nangji lapen asona sona lam than ponlo labang so mai long bang pharo so sirong arada tum chitong dun si mesen pen mai pachun ponlo Prangsi, dong pasti lo, dia pergi lapan. Itu langsung kan aja tong Bokojan District Committee, Secretary VP lapan members tu, lapan itu VP Head Branch Committee atau lapan kacuro kan tu, itu malah masalah tu, dan BDP di mana Kanya Bay long one long TV program lapan Upper Dilai area tu akan berat tu an dan GB tu kita curuh kerja Prangsi ke ini program lagi lah pulon itu awareness program sih tengok di UPC di people sih non lom drugs saya increase rate lom people sih drugs ke entu mah payang pat rate malah cetan cimung lo sampai kosong sih cepat jok cima lah cetan cimung lo sampai kosong sih rong kedo ketak nang cima kosong sih cepat jok nang cima lah cetan lo kebang jelangan ini nanti melakukan pesan tak program iklim ponjipan ning hang doang. Nitum ini hang do lapan tu klaim nak klaim bom lo nitum ladak penlang dam tu ladak ke Hong Kong. Nanti tu sia trend do perang nitum klaim lo rong village visit nitum klaim do educational tour ko hai. Lagi Hong Kong lo dak ngai chok perang ke perang si ceng ke dak Kanya Bay masih ceng lo Kanya Bay nong wan si ceng lo. So pendat dam lo rong pirong pemarong dam lo. Non aku nang ciwang tu dak Upper Dilai area tuman. Masih hang loh rong pinang munit apa aja tong kado like 200-300 munit do ada aja tong don pen OC sar nitul sokia aja tong don alang li ke OC lo Dilai police station pen Bangsa program TV lagi itu dat lepas sontak kali KSA lah pen itu apa Dilai BDP dengan women segi pangkat pendidikan lagi dilihat ini ada presiden atau si BDP yang lama sini tu ini bangsa program TV long lagi nita ning arong pig lot ada yang ni tu bangsa program long cing saya lagi mana bangsa drug kohonu kami jate lah part lain area mai public dat tupan sini tu ni mata pala nasi Drafting wajing saya ni ini alam teh sekolah pun mana rongal but sekolah bandri pen kata terbakat और किजोर दुकान पे नहीं लसन दो tahai ini na kami lahir दुकान kami ini tu notice hang si bon pen alang tu pan pam apa dodi dah japan dori tu kasih lam than pe Karlitang kabinrong PP Chiki Mohamed pen second running football championship angdung kitia jai mekideng pon
Nijang Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Hongkram Pathu Aklam Malong Chiti ni phai kep bhom kuruar ni Karlitang Kabin Rong pipi Chiki Moamen pen second running football championship angdum kitia jai mekedeng pon. Labang so kapathu pon along ka chipatir pipon lage Hongkram Adorso Sport Club hin pensi chipatir pipon lapen di hinamo ka chipatir pipon lage Karlitang Kabin Rong pipi achikle mate North East Karbi Life along ki klema bangphu longki rong pi. Lapen labang so angdum kiti pon along manpeng Kithe pen kachetong do na ke hai mindar kiri rong pi advocate Hongkram Sorkari Gambura ke hai long kiteron Hongkram Adorso Club President ake hai Robi Singh Senar Hongkram Sport Association President ake hai Bor Singh Teron Vice President ake hai Bida Singh Terang Arkoi Senar Khor Singh Senar Horen Terang Khonsong Teron Asarthe lapen Karlitang Kabin rong pipi apiapo lapen achikle bang pli lapen aning pi martum chetong dun Alang leitum phan Karbi poho pen archoponsi ajai mek ingsamjin pen pachun pon. Kidam tang aningkan 2020 ar koi chikloni phai 19 bhom kruar ni Hongkram Khon Singh Terona mekar rarong pi lapen kadom senar pi asopi aki bisi Karlitang Kabin rong pipi labang soper the penche osi api apol achikle bang pli lapen aning pimar bangge thomatum phan cheka kangnanglo. La silapua na da chikle lapen apia po tu mathasi kai ke kereng adver ason per along amen padover nang pu mathasi chiki mo amen pen running football championship kapathu kidam tang 2021 pai pai chikloni phai inkoi rahiniar ni sitame kicheng siang ding biponlo la son si non pininga bang sitame batai hinia pharman Karlitang Kabin rong pipi amen pen puthot second running football championship aparman sitame ingsamjin pen pathu ponsi angdung kitiar ni sitame ingsamjin pen pachun pon Labang sarang dung kitia long kachepate pon lage vothat langso academy la pen Hongkram mang bong chedan pon si vothat langso academy atum gold 3 pen chepa hai pon si ajai mek ingsamjin pen pachun pon Ini tu makin kan joro lah masih kini labang so kaci tong mengko asal lah pehla jadi itu tong kacing honai itu makan itu kabin lampu itu alang ni Karlitang ini angin kami orang yang katakan kecok ani masih ini kecok ni loh masih ini tu labang so alang itu pun joro rete udah alang itu laan aku semua laan atau Karlitang kami alang itu ning kami pen labang so apa kelan betul pinai tu masih ini tu ahin dah dan Karbi Sport Association President ayin lapan makajini kan sih ini tu malang itu han on sitame ini tu nang plan pidun po ban ini tu nang cepadun po walang itu makan ini tu tuning dulu agar sana kasalang itu ta person apar ho apathu ba nang sebi ini tu hanang nang po pon pon ini tu joro ba di botalang so club yang ada Hongkram club itu masih nah ini sih kan ini ada yang sih